علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي، وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبارك نغنا وني قدرت جبارنا نليما غاندا شانغا وونتتي وتتنيا فلنتتا لافي كتتي إذني كتلام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كاتزان دي فرصة ما سورة نغنا وني تتلانم بندام تكياما تبانما تمانما تدالفانما buza baki daya nduma na wuni odim basani na on barahma na on zan annab rahma diba lalan yale banka lafi yoma ne katinga na on timba lafiya timi bambala lafiya na ampanta lafi katizan de la fursa wasur na gang na wuni in yabne ma na on dabga handa ndal fanama te sur na gang na wuni kappa ampur kapara o sir sun shale yentite na wun yon yasan yo jalle nduma na woni wa pahya annab daraja annab dal barkana annab haske na pahya annab yadda ka pahya annab marbu ta paya banama manama nanama lemama nima dal fanama nkaram bihtaba tizaba ki dai na zan annab rahma piltizaha the media house isma zaha Sagani TV, Saha TV, NTV,
radio ne FM stations ne ma zaha atbe live Delho TV ye management ne ye machine ne ma za tsuru na gang na woni nduma na woni o gul yetiti te paaya la nyele jilma lana te talaha the Vice President of the Republic of Ghana, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. Woko arziki yomane katina ka musulnim dirde damfani Ramadan golongone te suren dumana woni otmo mborshele na amalmo bukata na ampalmo muradito lalen yele te talata mabiya Alhaji Amadou Montia ne Baobab Microfinance Company Limited. Botim nu zayone te suren dumana woni o yelgam barzeki na on somba Baobab Microfinance gonyala good business partners musulnama yenyala ban ne tonang business ne Baobab Microfinance Company en Karfara yi Northern Region lala nyele ngon kammal nu jiwane na wunyaya an gartanam ni yel shel zaha tamal shel te yermene na won yom san vialle na yon yesan yo vialle te paaya mabe anduma na won alcoole nyala annabno yang nama bun nasara nyala din yam pel dunya zaba ki daya to lala nasara ma na on palenle kacha katbiere puni na on nang lala titi mabe yunungo tafsir 2024 te ken minute ta chama nyala annabno yang nama buzashe nyala dine na wun sani mabihe annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa buki al umma ma zimsimne o titi garanti din yan sonte duniya ni lahira garanti ne ma pune tule annabi yatime adibu auladakum ala salasin ne wubsimi yibi tam yala tazo hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at al-Qur'an an ida annabi yurlem kizan bi iyalima wubsim mtamrezo wa hubbu ahli baitihi no ahli al-bait wa yanma yurlem kizan nang busurne lalan lahanyale wa qira'at al-Qur'an yala tango annabi yurlem annabi yanam yurlem no Qur'an karambo garanti nyala den yan sonte dunia ka sonte kiyama te pala bande borgati boblala lazo poy ko chapse ko pansete kayar inni tarakum fikum mustaqalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada kana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o banserte no kyan mikyar shara bintim sarbayi intir al ummama كتاب الله عندما نقول لتافدني القرآن وإترتي أهل بيتي ne wazuri abanyo yinnama kayara ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada nirkutonan ke ba qur'ana na ahlul bait yidol qur'ana na ahlul bait ka borge yepala banne borge kul malwara lalan yale sotijiya tiyerne ngon confuse me wabrame ngon bu ban wayan dol shara'i annab puntite message kayara masalu ahli baiti fi ummati kasafinatin nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaka wa hawa no yang namma kotomsi wo dal umma puni nyala ya nabu man la annab nuh ngarangla mun kan kere puni telgaya mun melga kacele wo luya o min nan halaka للن يلي تبلبن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على محمد وآل محمد بسم الله
الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله حتم ظلم الليالي واذكر أكبر المعالي وابذلوا كل الجوال وارفعوا دين محمد إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حتموا كيد الغوايا وانصروا دين محمد لسم عباد مالي لسم طلاب نال لسم عباد مالي لسم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد وعلي ليس في الإسلام ظل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ظل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد وعلي إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام وأخوة واتباع لمحمد وعلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لن يلتقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تنقل بسورة النجم بويكتي تقرما أدو شلم بيانا يدم بلادين سمسن رتوتم انتلاها عند بلا دكتور مصطفى عبد الحميد NPA CEO مبالما وجرجل بام ومي ونعدما خدمة دين سمسشام ونيلا نمفوسو مقاندو من بام جيل غالسو زغو ومالحاكي تزغو كاتسورن دومانا ونتيرو دومانا ونسومو na mpahmo nasara otumama puni de kasuchi wa jirjele ndumana woni de lapso nyanga o gbanyala bangda ka kwangdo man ahlul bayt solongozo o karnya pam kan zando nyera nyo Dr. Mustafa Abdul Hamid na won songma mpaya pam أنقولوا تمام بقايا. طب بسم الله حاجة آدم سورة النجم بسم الله.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. للن يلي تبايا سورة النجم كان دمنا ونزان سورة النجم عند فندر عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ نبور شلوان بو زندلن عن نبي جمع سحشل عن نبي نراني مرغلا كان دمنا ونزان لبو كيل والنجم إذا هوا كد فندو ببام مكامم بمل شكا نبني كفر نمزاها ببامني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دل وما قوى وببورغي ومي ببرم النبي كل تهمي جيا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي لا يرى وسهجر لهم كم كو يرى دكان من وحي ما نزان نشم إن هو إلا وحي يوحى فاشي وحي شلي أدمنا وننتو علمه شديد القوى عندما ونبانسر دي ونبانسر عن نبي نيلا ونغن ناوني يا لنسون يا نك تون شام ونيا يا زاه باباتو كان نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كونيلا زوميرة فاستوى ونيلا مملهم بام كمل بام انكرسر وجمع كم زندلن يلا شاندن دلن اندما ناوني وبانسر لبام فاستوى كلا نيلا ونجم استقامة كوكولنا مستقيم جيا وهو بالأفق الأعلى زنشله on digi wahaye denye khasa man balama بالأفق الأعلى horizon shele denye zuksa babatu zaha nemane inye karim zongma yani zongshela annabnira digi lalama summa dana fatadalla nemane ma dana ku mir nawone fatadalla katable fakana kaba qausaina aw adna karborna bang mirbuma nimir tepasham karzan la piam de tobma afule kazam cham aroma zam pakafuge de tirala pul de bayi aw adna be kare nyala dem bu palala ba so de borne le am dar shel karborna nya kama mirbuma ne shir mirte pa level shele fa awha ila abdihi ma awha desahama ka ndumana wontu dable wontu wahyi shelma ay bi mana annabi nizan sheltin yama na wonin yar yama yikasol ni dawtele munna wonni to shel no tinya ko tinyama ma kazaba al fuadu ma ra'a bayan je mal nan banki ne be biham zan dalan annabi ninya shel no yar shele ko bansira ma kazaba al fuadu annabi suhumaya dabin majire mara adin ya shelma domin tumar bayi kana wunzan son wo ayan nim dabam tangban yanga zo ni sazo tangban ma nye nduma na ne bangsite isra'isham subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi baraknahu hawlahu linuriyahu min ayatina karenyala ndumana woni zang la annabin kyang lala kyande ma tanga amen distance dinyo temal vertical ne horizontal so lala kyande dinyo horizontal ma kana on zongo kyang en yimaka kaba ka zongo kyang har ne masjid al-aqsa jerusalem wonnan lala ne ko wuho aya ni lala kyande man lala aya na ma kerme ko nyar lala aya ma nyabo zela na wun nyabo
من نماني كونان نغم مئراجي دنيا زقسا كان vertical وكان لا كان ما vertical دبا كان ما ملا وين ينغوه يتواشله دبوني كان يكاري نرا وين كان انتيا نامي كان دمناون لك رأى من آيات ربه الكبرى ورسا ودمناون آية دين يبابا تدين زا كنا وونغوه لكونيالي konyala lama yije yer miro nang bankene katonen kana wonle defendro kayer ma kazabal fuadu ma raa annab muhammad wasuhuma nin yashalma kajiren nyale wasuhuma bu majire ne ren yashale kayal wula afada ma kazabal fuadu ma kayal wula afatumarunahu ala ma yara resaha kar buhar buagor piongo afatumarunahu ala ma yara ye jami miro nang bankene no won yashale mon yun laban ma ngo kayara kimi bu nyar shale kanyiro nang bankene yima lafi so aja na wonen defender annabi kake ka bankama won yar shal ma yi won yarle ka wonni yar ka yune ka won yar shal ngo kayar ngo ki miro nang bankene yal male nyedene anye do to lalapam ninsal nam pune anto nya kashab kul misbihi verlala nyer nang bankene shal den kanene am apala shi'a abu mi shi'a mazhabi am yebu chamte don shi'a afatono ko explanita ka je nyer ba nang bankene ka yara aso yurla nyi measurement ka zang measure shi'a ma marong ka nan ma abor yal male abor la swale ka min shi'a afajine ka buho yimmal issue shanga ko explanita ka bang amma nyim banga bana totole nyim mamman zimsim amman google ka zan yuna ma an zan lens shel yun le ma kala la nyale to rezo ambo michele abu yardi ya to ay parla man zunubsi kayal wula walaqad ra'ahu nazlatan ukhra barnyala lakaraahu kamandin yal na won aisha won yar ma jala na won yabo pambiane tafsiru ngo de pulabuye shabiyar me lakar ra'ahu wa lakar ra'ahu nazlatal ukhra wonyo ay shabzal malaika jibril kunya waranya la malaika jibril tengbanne kanyo nyer shel wonya bont paga zuksama ha ka malaika jibril yi wo sifadin wo malaika silma za polon kulanya kabiyar ne lakar ra'ahu nazlatan ko yo nyaf shel dem pahara apart from one punya shelma oka amma ga ni julle viele nga de be dire le domain o me malaika jibril mpumbiane o kanna kalabra wo nyabu pala ben shadim mal message sheltira de bormen tenya annab muhammad sallallahu alaihi wasallam wo makamene pasha malaika jibril nya pala message sheldin yan to pasha to shele to annab makame mani baldi nyala nduma na wonzo lomi wozongo mi kyang israel ka zongo mi irajungo no nya nduma na won aya din tamsa zaha den yanke ka ban annabi page mukashafa shala annabi ne nyama karpale ka ban annabi maqamin papara shale den nyala so izan anya karata fasara ma kan ko nya na wone amma kan nam di ngo ko zang nya na won ma بحقائق الإيمان إيمان حقيقة كونيو نوسهمو دومي و آية شلنا ناون آية شلنا ونكو نيما therefore دين كمي كارجيه كم ونينا أولي دين ما ترى كي يقولك لما نم عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى سدرة تشلن يله سو للتيما ني للتيما نجي شلما نما نكو نيام لا نيام كللتيما مي يلا دين يترج زاشي منتهى كمان كند شله كان بحلا مغر لا زونه lalazo sidratul muntaha namane mahluki sobu par namane sokuto pa namane annab muhammad ben namda puni sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun konya lala zuksumma kato pa galala martaba ma nika yambang
annab Muhammad wo gar so kam ne kam bin nam da puni so pago ka inda sidratul muntaha ma bombe na mane عندها جنة المأوى to na mane aljanna shaldin ya mu'min nan labushila na mane karbe rizo ka nya mi'raji shal annab nan ma bayan wotir lahbal zan dalan isra'il shal wannan wonyen ya shangatin banya ga zo na won ayin ma mi'raji mane ko tilahbale wo vobse wo kenya bu omne bi sham ne bambe buғum ne ren kahaba buғum ne ka ke aljanna ne kanya mu'min nan bambe aljanna ne ni'ima shangadin bi aljanna ne so ko tirde lahbare domin waccan ne mane demi biala ya pulo inda sidratul muntaha ne mane sidratul muntaha ma indaha disan ma jannatul ma'awa ne mane ka ja aljanna ma mi bi kayal wula إذ يغشى السدرة ما يغشى lala saha yaksha sidrata ma yaksha lala sidra ma lala tima kar maham kar pobdum pobbin yarshama anya ne mane nduma na mbu file to amatiso wo yalle me za mune lala tima mahamma kar mpil dum pil kamzaha bok ne bo kar pile aya butite fasara zan dalan wadin pil shalma kayal wula ما ذاق البصر وما طغى lala zo yinya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan bihin wa maya ma zaga wa ma taga wannan bihin wa da ban milge kake nyabshel din tuhe wa ma taga dimi bu pahya nyab zone be ma'ana precise wanyamin nyabshel din ye za pale on ko nyakara pale nyabshel biene ka yule ka bu gbara vyelenga ka yule karma dimalla ka yule reba gbara be ka yule kar yae ka buto bai de zaha wai ma de melgame be pahme yae kar aya mali bangsra wayanya annabi ninango basar annabi nimdi ma zaga wa ma taga de bu melge mpa no dirgo be no za melge kakem nyab chibma demi wa ma taga demi bu pahya kayal wula لقد رأى من آيات ربه الكبرى nyale lakad ra'a kiga wo nyonya ayat min ayati rabbihil kubra woduma na wona aya dinya ayat talma zaha aya karakarama o nyale so resim kata understand la ni'ma ma anya karamren bonum zaha mulahaza shanga biene be iltifatat shanga biene ka ko ta'limi shanga kar sonda abya gani anya dine de nyala yel shanga dinya muhimmanci pam karmal kartim se pam therefore mun bang serle ma nyala nawuni mun bang serle nyala nawuni dizo ka ninya ditiyam bang san annabi ne digu wahay sham kariya allamahu shadidul quwa anya yo mun bang serle ma nya nawuni o malya dem patarga la zodiyan keme ka bang ne annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wo mi ni dielema bon yer shel ne borgam sum kaner borge be ka melge kake so chib gona de kane wa ma dalla sahibukum dizo kan kar yel wo borge ezan nyungun kam yan lege ngun yan ka yan le afa ka yer na won yetwa ko ngama ka alaka ni na won karni yel shanga biene wonti zo shela an yam malma ay na won yam tila afazanta ko dwalsira wattaqullah wa yuallimukumullah zomiya na woni kan na won bansiya yibaya so lala zo wula nyale le simsi kata understand el kamam dadam munde ala ko da ala kan na woni yitinin ya de bu jeme atiye malaban sum sheleya
kar brum bam kat bam katakwa bam buzor na won biyam brum ko momi ye foko yina tenam ke karam ne kan wonna ba tilaga karam kabna bo do ba abingo zabla ashe a ndumana woni ngun yan lege ngun yan bangsa nem fo so ngum bu kyang makaranta ba wato lirla ninsal nim za karamba dizo ka ninya annab muhammad ma bu tirtila bal sallallahu alaihi wa sallam ne ummiyun yo ay bi mana ngum bu karam wo bu kyang shel politik karam ko le dunya zaha karamba kami bu kyang te karam so sane to de wuhrame pangam manga kada la kanin aduma nawuni ka ikhlasi kare nun clean anye lajiba bangsam shanga biane de ka fasel pune de ka classroom ni dimi kalita finum ni na wune wuniyan pigi karam bata kar bangsira anaba alaka ninna wunti pame ka na wunti nya allamahu shadidul quwa ko lego karamba mabihe kayatu abul fumbalama ami yipangda manga murtana wune ayanyame de moverme biala kar tirsira dizo kanya kar ya dana fatadalla so akul moverme abu jello yene atin table afamino karam bi mi sunsuna ala kar simsa karnyala kalaka demmalya kam munafinci bi haga dem labsir karam bi pam nyanga nyala wayen biala fasane kaba jedede o balza yen biala fama sane ko balza yen mi kyamte bi shel polo daba to ayen nyame ni ma shel den de simsin rishi zat o zone o kunyale ye to abian man pam na woni o zom tere nambo kapate zosom te karam pune te yan pela denya bihaga mi karam biala pahe enzan le pahat ne tindi shel ngoma te nyala bampare na woni kayara alhamdulillahi rabbil alamin te pare na woni on titinya vele alafi kala tomti izine kati tobe karamne kadira amfani shanga dende banan common kayara alhamdulillahi rabbil alamin tena kulbi bihagu yala pune kati yunele ne yal muksira ne refa ko ni ya nyeshal zaha de pune katina kul malti karam kenan mabe zungo tiyam pila be tiyam pokla amliya ya toa amliya de ya toa domin de nyala ben shao de nyahage bihaga pune de misiya de nyahage bihaga pune mabe he dabne bian ma bobo mi pa bobo ka pa bo mi dabu bobo igba ebio okul yan changmen to kul kabre tahla ni jide kamun ninduma yala nyanga wen kemenage ka yala boho yole wallahi kambor ni take time ka wumro mo vyelenga bangal de nang de zina ma bo suhum bo zokso ner ko ke zina ne ka bahande sun amalla arziki ka be zina ne aku china arziki saman kayan zanki amma lafiya ka be zina ne aku kina lafiya dorshal din yan jiha vi kan piha fine din ne kayan zan nage amma la zashi abi yan kinir zashi ma bab ma shabla lan yale ka kul nyulala ma ka kyo kar nage majority ka bu konkon biyan ma shayatin banye za yoya za yerse bu pam dolla paaba ma kaabo mi sora kana an ko to bol yule do me amana nyale kayer mane
ti yarba ya to aka bu wumda ne ko ranya ni zaman shel ko zukul bo yar wumda ne ko ra kul yin kul nya pa ngo sol ne ka wo mino dija man ko yarma o kan yuno shel ya kan wumbo mene yuno la zuk bialanza wallahi o yerne ne ka zongo kul yanga no mino ni kul non wulan tin nage ko kul wum ko nan bana kul non ben change ngo ne from that day ma zongo yuma la mun bla nyo manga man yele so na won fiele yanga nan tuba manga de palala de pilgla jibma de pala de name de startama apia na on tale pa bom bala ma e por kamio antukul zanya vile kyante bahwelala bombe shamma kamalla pao yenya zo biatal ni darana kyante partner we sham katah la shalam bala ma na wonta arziki nyenien as na wonde msugo ni nyela shel zamte na wonan bala ka kyante ning de zina kana wonta nyavle ayan ning na won shambala kana wonta alafi ayan ning na won shambala so kadire nzinska da biyan mala paso biyan ka kuli choni ka da lafi fa ka kya forever and ever da katim ayan palin lat amang tibbana har tiki ka so biyan ka chola lama acha a arziki ngona dan fama an ala pangun to ba arziki kul malwara ka so biyan ngona ka cho to apangun ni nyazashi ya bote tirf za shafri nyenye te par na bitiyar menere ko harme atiyan law chante vol garfana la ner naya ka bang ni yala ka nyama de bo fiala de zo na on tiyar ni la takrabul zina o be ni tere nang zina o ya ni merle ma min la mongo mal yapam na merle so rezo amle ya to dabbo biane ka bo mi pa bo ni dinya nang shambo pa ka pa bo mi won nang shambo do nang amlia bo mi bo karabansin dit nang te jaman ngo ka nya pa no yidana ka bo biane ka zor tab nan bo akul magani de kuliya nyala kaman de chirgame de pala bo mi me ka kapi tabla lama de chirgame kar bian lala do men bo za bo mi karate tu shamma de pala bu so mila ya tu ashare dem bor pa kara ngaham pa sham kanetu ngaham ntinya pa so munyen zora nambo ka gba zoro nambo ki gbobta ba ati nyala la ngo de kuliya nyala coincidence kama de nyala de kul chirgame amar pala bu zang la bang sam shele mbonya taba dimi yera ben shasoloma ne simse ne bommi den simse na nya pasham be den simse na nya yidan sham den yan keki to biane ne sudo ke da amliyama karchan ne nasara dimi dalan la nen sal nam biage duniya ngone har ka duniya tinage ka bozo ka musulnam biya milalama kante de nyala kare nyala ayam bola pa ayam bola zimsim na kare nyala nyunkulu yan traila Allah anam bihingo anyab ngone targa kanyen zambor pama ankul nyoma o dinaya nyunkuto nya nzanchang de nyanga anyab ngo nyanga yaha nyambla mi shale de nyala anzala nu boblera mami wow nyunkul demdu ngoma ashu wala nyo nangbana de balme karamboma lahbal sun kayan ya adem do amma shi Umar balme yibanyan mane anu ka zan shi ma karbala amma tilenda nya vilma yan nyar la salam tanto nyo nyal lala ma karin nyal sir nyal zahan ya salma o ja yala biene tule den simsin tana bang nyala mabi musulma tule den simsin tana bang karnan jede kati yele ta hankane
zan dalam ti da amliya shatin nan da ma nyala ya irin la'angu shatin nan da ma in la'am ndugur bindira de puni ka sokam zaha yel shanga bere ne ka sokam simsinir bang mana kama de ka amliya sol shel puni la de ning da ma de min amliya ala ka shel karne ka bang la ma de min amliya ka amliya araka puni nyale ma bihi abang la ma apala ngunno ku alla arzike apala ngunne ku la bi'd de puni annan careful abiyan wista arzike nan la mani kan borni to understand ne borni yel shelki ba nyala kama ya ada milya bubu yel ne kasa be kabo de nyala be bu yel la kasa be bu yel kasa de bu woni kama lala amliya ma yipala ban jeune vielle yanga be de bu wore di shimani yan be sham ye yina antu ko arziki kara nan lalama kanira o ka shanyale o kasa oho dan bu wore shimani yan be sham bo me yibe yan ne kasa de bu wore shimani yan be sham yibe nyale jima bien me ka kerem bongo de mi kala kana amliya ma amma bihi dan pahare yi tule de simsa kar la biya hankale ne paso anya be biso anya kabor na zuluma kabor na nu amliya ma ya tule wonyala nduma na won bennam dele de simsa kana bang la karanan kle a hankale ne wonyala anduma na won bennam dele aduma bennam dele balama abongo be abobongo na won bennam dele nyo tule wonyala anduma na won bennam dele poi ko nanti tulege wolambo bi kaman poi ko banu mat do wo punyala ngune anduma na won bennam dele na wonen suo poi kaman nanti suo ma dezo abor na bo tule akpan la manga mbo ngun sane bomo na won sane tule dama na wonen suo poi ko lamba nanti suo apil garlan mana bomo na won sane poi mabe abo na won sane tule kana sirge kana wo lamba sane demi mbor me ni bankamam mbona won san wama de paladin nan la condition kar jemine kama she anyo me poi kana to nyo za mbongo kana to bona won san palala nyale ayam bome kando mana won zongo ta nage poi kana nti nyo na nan biyon aboro la na won san kan won na won ma tin nage kana nti nyo poloni yegbaya kawula ka bor kayan nan te bopa mabihe ayan lola daba na yebo wom ngon ka bora to pa madagwam bu punnale kayerte ne pa dirlala ala to mabia ayan lola daba na maram bore boto ndam yinta na hadana pa nyalap suci bane kalu davana ba mabihi banya da kwa ma wumi alefjele yanga kana umalti min ya bukata ba mi bor na bu pahma go wumma pahay to ayal lola nole davana he dabsil kam nol larga ba sahayto kul page ka yalna wuniya nduma na won nol lobo de biya ajama pune kamye lole abin namdele pabu puni ka piga ngunyan yurma ngunyan zorma nambo ngunyan do albarka bihtima nzantema katpala nuyan bialar puni
ebowum ka yelanduma Naawuni nolobo de bi ajama puuni kan lole da ma lome larga usah ka yarmu kan lole abin namda pabu puuni ka piige ngunyen yurma ngunyen zorma nan bo ngunyen do albarka bihtima nzamtima kan nu karafuni mabiya karab ne biya ya hakala hannan lala ne biya ya hakala hannan lala dan pahara daba nahmane ka nan lala anya hannan lala yala ta zayen na bahannan tule in ma ka nya pama agomne ati nyo polo ne ayam bongomi we ayan nyomi nyer shela dinye nenta ati ne gom kati nya pama ayam bangwe pama bongoma desha kondong folola ne kondong kiana kate antetuhe inya busaballe solle won yula la makwe o maraba ne dum punshe wonni nya ko sabguma o talabu shumi to ko ne maraba ne dum punshe ranya agomna apunyo katin ne biya wula katin yo akuyan ne maraba ne dum punshe manyo nguna afun ba ne wo ma nguna maraba ama ngon kuto bang maraba ma gbonne an nungo maraba bunna za e wa ba na fama mbalama be nda mbalama dem pariya di bunan abnyan wa ma denguna akuli enjimiya kaso bola katruho ntapa wen bola men truho katapa kanya pa apa ambala marisa agban bang na kama we ne de palea dem parenta sonito kana nguha ka yala ya na kyante bo zala ya kaza kyante bo de ba tan wo shel yetin nan nyam bang mana kama an su shella de nan palma ma sula Naawuni den ko paltama mirka zang le diam adalil pam balama nirmino dalil balle pa de diamle nwana won ka su kana won te pita o mila beginning kami sunsuna kami bahaguma marriage ne mal ma amliya kam ne mal ya to ashale karmal bene de malla de pilgo de sunsun ne bahago da adam ne bi woni michel nyala pilgo ma mi so kamile yukullar men nang de tawa ayan kante mi to ka dress fine oyen kanati mi ta ko dress fine bo for do sitira no hala oyen pila za afjalle nke ka nyardina be balala ka sunsun ma wala kartiyan nang jima amile ka bahago ma amele to marriage mi dabam de ba na nyale pa ki na amele ya ka men pa ma za tigra ndambala ayi first one wonyinta amen pa ma za ki za zum ka bahyale ata kanyundongo konkon tigra ka pa zum bahyale dem paren na ka pati gira ka nyundongo mbahru yale nzumza an hanyale hankallan kamza ayan kele de simsa ka dabiam mala donya be panya che ka dabiam mala ne kershalongo annahan woni din nyati din kan pirma ambu milma zon yanke ka le hankallana kallabu ngunnam amin pa'ma za hasane ko Peter Igbaya
to pumpong apa bang apa ma domin na wun san ka apa bang longo desa ayang pangla mga on contacte mpala la pa ama nungo shawara kayolo ne bor na mena jin shambon ka twaso ka nungo de shawara musulun sin yalti shambalama ayan bopa ka nungo shawara ka kul yisi dan yin kul yisi yin su ngom min ngon ka bora ka ri ba nerba ndi kyam te pago yim lalama na boromi akunya yel male o kul je ngo ki lebgo lala kul shina yim lala na jama'atu salatu ala nabiyil karim ka vo fatiha nage ka yolo on to yele no je o en yulla fatiha ma ndi salatu ma ni pambo ban gelgel ngoma kafo kayal no samma ja kanya fitina na onde namtinam lala to na pumpo na woni am bor shala na woni wotale to te panaya na mana chakati yul nin salsile nin sal bi hago nin salsile te bane simsi ne rezang yala chan sham nin sala nere do yite bor pa no amleya de simsi ka bo ha manga pa bo ka bor ma pa bo ka bora the type of wife ambora pa so type ma ambor pa so ma pa bo ka bora boka bor no kana sane en kuna sane entin nan da tira da simsa ka din bonza biya hankalan ne yala pam biya ne kar kadun donane kar kongdun donane dinenye kama misale ka kyantin na da lore Allah sala Allah ka bor na da lore ka kyan na ti da lore ma niye nyala ya ayan dala lore ndur legal da karzang de mkura haraka ne karzang da para haraka ne kalore ma ke ka katan le yomata marizo ka borna da lore ma palala to ashele le nyele ayan dala lore ma ka kyang lore ma dabne ka kana te pa kala lore ma karakan na ba mare ko to duhe manama ayan nyame kama imma ka buto da be ka abuwa bakarin na babia berin yala moto ka da moto kayan da kacan karkan na ba be kar kwang spakabo bu spakale je de kwang yeksebo mabia anyala wonni dale mabianda domin de koto ku bukata shalin ne buarma shel zo ka dar lama de para ko bor me na dal na tizan tala dun dong ne kavial na mal moto a bor me na zan le kurbukata dem nan kuspake de kanaba de kuto spake andale to lala nyele mabia aban bukata shel din ke ka bor pa a lala bukata ma yiti kappa amane apala won na bu palala nyale mabukata shel zon ke ka bor pango ka yulo kanya kala la bukata ma koni ambo la zo tule shela an ya solo ne simsin na bo bang nyala ya kar simsin na bo yuna bo te bor pa denenya ya tule pango wonto gbobon dundong ne ndundong ma wonto gulle wonto gboble dezo ka boroma dundong bubumi puni shele nyaya wula ko yan doara bihitira amino ni yan doara bihisham de baya bi dundong bubumani yin yan to wubse bihima sham amino dibye dundong bubuma puni wula ko yan to tira za'a
wula ka gba yan to tiro za'a di be dundong ma gbogbo puuni lembonim ma zaha nirkuto bangle zaha fashe amino yinan shawara amino shawara puuni ka kpanga mang mabihi wo miya vyelenga ka tu karo yinga ka nan kpanga mang kago o yinga ato kyang nte kago yan kaman butan zoniya de sa'aya na bango ring ma ni bisham anya kyang te karo yin ma mabihi ka kpamnya alama na haraka shanga bembie womano basunsuni bodundong mani ka kpahande na mani biam kane anya nyer shele man bi won mano basunsuni ma to nyambang mene kama di kul por kabo 50% tihinu kob ga puni lala halama diyan jela bima puni anu amle waya mallem mabe ne lala mbara dinang me ka chango yin ya ka te pala woma ko holo ba anya ka na ne kama abanya aminya ya wo holo ba ngoma de trala la bale ni di por kabo la halshara anya ngoma tihinu kobga puni 50% la hal ngoma di bima puni won hola yibaibo ka kul bang ne mane kama won hola demi nyala akala ibu yang ma kanya ko mama kanya kama jilma yurlem ne kama alheri ka kulnya kama nambo zobo ka kulnya allama dun kulnya dum jala lalama karnyala mammo min bango sunsunu kar zor lalama mabia bangma di porka wula 50% tihinu kwabga pune di yam jala biwone lala bima won zwana mbo lala bima won wuha yurlem lala bima amino jima ni nyaksepam ni yanzan shele close lala modu ungo zungo nyala ya mabihe zungo karama tin yanzan shele close nyala ya ki pasolo dagbambu malbu ngahale yarya ni gumancho wa pursila wanin ninya shele gumancho wa pursila wanin bi woni nya shele den ko pursila yigba biyo so ashede bangsirami abor na abo pa nyingin ben sha kam za hanke kam ne kam ka zanga za nu wo lambno wo bano mani zanga za nan bunni nkpamba bumbe sham den ka bo bima yam forse nna adundong ne yebaya Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al-mustawda fiha بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيتك طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان